Kejinglakai hak quarter final hak speltering mentau benai hak por trash teng ke Morocco kat penibor yakari Portugal. Ke Portugal ke kemilti ban poi hak sen ke belai hak semi final kat bah ke Morocco ke kemilti ban poi hak sen ke benengkong hak semi final. Kublai pibero ke perok pejor ke bajur senaran skap video hak ni ke channel. Hak ni ke video nganwan rai pi ki kana. Habdan keri Morocco bat ke Portugal ke banyak kon hak quarter final hak speltering mentau benai. Kejinglakai kan long ke internet ke Portugal hak sen ke bapra ke yok banyak simata hak ni ke lempung. Kat ba ke Morocco dang dei hak sen ke ban riu. Ke Portugal ke babat hak rang ke bakandai hak FIFA ranking. Bat ke dai ro kan lado jeng ke Euro Cup house name arjar kan riu. Ke community ban poi hak sen ke belai sya ke semi final kum jero ban poi hak sen ke benengkong sya ke final. Ke Portugal kampat daju poi sya ke final house name ke kandai spa kandai riu dai keri inlan ke belakang lat ya ke Portugal banyak rum sya ke final. Kat bah house name arjar riu dai ke France ke belakang lat ya ke Portugal ban poi sya ke final. Haba pai bet sya ke Morocco ke badan hak kedan ke ar hak ke FIFA ranking. Kadang kemilti hak sen ke benengkong ban poi ke semifinal kum joro ke final. Tapi rak ke pai chine ki atli kiri kira dapat nya kendo tang arsen hak ke FIFA World Cup. Hak jinya kendo benengkong harus nem kendai spa pra penriu. Ke Morocco ke lejap ado lai gol ya ke Portugal. Kat bahus nem arjar kat pa Portugal kala penrem. Ya ke Morocco dewe lanot gol yang pakai gol belajar tep dau Cristiano Ronaldo. Cucu haba pais ke FIFA World Cup jang snem arajar kat pra ke Morocco ke lek yeng dak ke group stage dak babat hat raido ke me yakin point. Kat ba ke Portugal ke larung ke round 16 Henry ke Uruguay ke khang lat ya ke Portugal banyak jam ke quarter final. Tu berlaku kumba piliasnya ki kana dan kini ki artili kiri baro artili kiri kitang wat kilat lenti kumno banyak poi hak sen ke menengkong ke final kajing lekai kanong ke bi tenat ha. Tengah keri ke bab hikersan kan yo ya ke jing job. Tanggawe ngapen kan mau ya pi wanam klet ban subscribe dak activate o yau bell icon. Ngin se kendo ban hak video kublai shibona.